ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯥꯡꯈꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ इकाई खुमना उचरी चैनल असिगी ममिंग मितई मयेक मितैलोन हाइना कौजै ngasi नैनजगदबा असिना अदि मितैलोलगी ग्रामर गी मतंगदा मितैलोलगी लोनचत लोनगी मतंगदा पार्ट ऑफ अ स्पीच इंग्लिश दा हायरगा मितैलोनदा हायरगना मितैलोल लोनचत लोन सिगी मतंगदा नैनजगदबनी ngasi नैनजगदबा असिना लेसन नंबर 10 नि अदुदि आई हौजे मथंग मथंग हौजरगे लेसन नंबर 10 parts of a speech की मतंगदा अहनबदा अखोगी लेफमंतंग हाजरंगे सिना इंडिया की मैप नि सिना मणिपुर की मैप नि मणिपुर की सिदैदा पिकना सिदा नॉर्थ ईस्टर्न साइड ता लेरे मसिना मितै की ये सलाई तरेत की मचु अदुनी अदुदी हौजी मितैलोन की लोनचत लोन की मतंगदा मितैलोल की ग्रामर की मतंगदा पार्ट ऑफ अ स्पीच इंग्लिश दा हायरगा सिगी मतंगदा नैनजरगे लेसन नंबर 10 मितैलोल लोनचत लोन मितैलोल ग्रामर वांगांगी सरुकसिंग इंग्लिश दा हायरगा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ngasi इंग्लिश दा हाना पाजरके the different classes of words used in a sentence for different purposes are called part of a speech. Adusina makhagisina mitai mayekta muithokpani mitai mayekta wangangi saruk sing asi kadaibu kaubagi haibuduni wahai pareng amada yauba tongan tonganba mathau pangtholiba wahai kanglup singbu wangangi saruk sing kau'i sina mitai lon haiba mitai mayekta ibaduni adi makhas asina मितै लोनगी खोंथोक अदो इंग्लिश की मयेक्ता इबनी पाजरके वाहै परेंग अमदा यावबा तोंगान तोंगानबा मथौ पांगथोकलिबा वाहै कांगलुप सिंगबु वांगांगी वाहै सरुक सिंग कौई अदुदी वांगांगी वाहै सरुक पारोस अस्पिसे कदाइबु कौई हाबिदु हाइजरे अदुदी मखातारपदा वाही परेंग ओइना खुदम ओइना अमा हाइजरके सुबदनीना नुमित खुदिगी पाउजेल से पाय माने इंग्लिश दा अमु इथोक्चर पदु अमु पाजरके सुबदनीना नुमित खुदिंगी पाउजेल से पाय अदुना असुमना हतो मतुंग सिदैदा मितै लोलगी लोनचत लोनगी मतंगदा वांगांगी सरुकसिंग आदि पारो स्पीच से हाइरबा मतुंग सिदैदा मतौ करमना करम मोंगदा मितै मेक्ता अमदि इंग्लिश मेक्ता इथोकपगे हाइबदो अमुक संदोकना ताक्सरके हानबदा ए सरिक नंबर 1 गी ए सरिक से मथंग मतंग 1 2 3 4 5 ना मताइदो ओइना मथंग मतंग पिजरे पाबदा नुमाइनबगी दमता ए सरिक 1 गी दा पांग हाइरिजे सिदैदा वाहै परेंग अमदा यावबा तोंगान तोंगानबा मथौ पांगथोकलिबा हाइबसिदा पांग हाइरिबा वाइजिगी मतंगदनी मते वाइ मतेक्से खोंतोक मसे सिगी मतंगदनी पांग is not written as पांग हाइबदि कनदा मपुंग मे पा अतब सिना नुंगनी अद मपुंग मे अमदा सैतप अनि जे तप यादेबा आदि मपुंग मे पासदा अतप सु तप नुंगजु तपसन बाहाइबदि सैतप मे अनि जे तप यादेबा मरम अदुना सैतप मे नुंगी मौता ngौलोन सुमजे मसि तपनी ngौवसे अरुम अयांगी नते राइजिंग टोन फॉलिंग टोन गी नते समसम न मपुंग मे अमदा सैतप अनि तप यादबदु ngौलोन सुमजिना नुंगी मौ सिनबनी अनि सुबदा एसरिक 2 की मतंग सिदैदा बा अतब बा सिदैदा एसरिक नंबर पांगथो लिबा हाबिदा बादा अतब तब लिजे सिगी मतंगनी बादा अतब तब लिबा असि बा लोसुम नते खंगली अदना बादा अतब तब लिसि करिगिनो हाबिदमता लोसुम नते खंगन बगिनी कनागुम्बना
ba asi agi khonthok yawi haidana lonsum makta ba da atap tabli bisi karigino haiba matamda mase lonsum nate khangan nabagi da maktani mathangda string number 3 gije string number 3 matangda ma hajar ke inap lum haiba sidai inap ta lum tapse da green ye ibasini inap ta lum happe je 80 haibadi falling to ni inap lum haina pagani magi manabana english ta e ga mane ana go inap lum hai targadi gi haba g e sumaina igedaba masangda string number 4 gi da wahai haiba matam sidaida string number 4 gi wahai haiba matam sidaida a gi mathakta final line ma singi topsida final line ma bar ma singi je final line ma singi masing matangdani a bar is long tone of a gi long tone ba aduna wa hayana pagadaba haidar adi mathangda mu string number 5 ji mu hajar ke string number 5 silere sidida ngan hariji sidida tongan haibagi n g a n haibasi kan is not written a n g a n haibadi kaino da ngan haibasi deida a ji ama lokhoga a ama khatang iroeba sida tongan haiba wahai asigi matangda sida hairiba tongan haiba wahai matang sida amtang panjarumge tongan haiba wahai sida wahai asigi aroiba sidaida lonsum haibdi lonsum na loiba haitare ngan haina aduna e ani yawra matungda wahai asi karma mayengna mahusilaga haibdi lonsum amana mahut singiba targadi sigi khontoki khunjingi aroiba sidaida aduti e ama organa magi wahanto ama laiba e ani organa wahanto atopa ama laiba siguma mayam ama laiba maramna khontoki khujing amagi wahai amagi aroibada khonsoki khujing amagi aroibaduda yawa a as english da a orak targadi khonthok mapung phana hainigdamakta a ama natraga a ani oigani maramaduna sigi matangdadi lonsum leba maramna a ani je masi hapkani aduna ni tongan bahag matamda a ani yauri base aduga masigi matangda nenabadi hojik nenabada yamna sangrani atopa amuk kona upload toba matamda haijarake mathangda asterisk number 6 da o le sida asterisk number 6 da o le dark green dark black na leiba sigi aduna sida o ji kaino falling to ni ft masi kaino unap sideda lum hapani pabadi unap lum haibadi maje saitap amni falling to no saitap amani english ta hairaga secondary symbol ni aduna sideda yauriba unapta lum happy mase falling to ne maramaduna falling to ji kariga maner have english ta o ga mane sumai tawduna khone nainaba matamda part or a speech wangangi saruksing nainaba matamda karam ba mitei mayeksing sizinagade haibadu matang asida nainajaba loijare channel asigi maming mitei mayek mitei lol kaujai channel asbu yengbireba khudum angkam premesurna ikai khumnab usari channel asida mitei lolgi matangda mitei lolgi lonchat pathauki matangda lonchat longi matangda grammar gi matangda mathang upload tawjar khigani awada pa haibira u comment kaya pibira u harauna loksin jagani ngasigidi kam professor na channel asibu yengbireba khuding mapu ikai khunaba ka loina khurumjari amadi mathangi upload tawu matamda akoi mayam amuk punna unaminasi